nyowe nibanyeta kandi ninyeyeta kandi ndi Bayingana Geoffrey umweshongozi w'ibyeshongoro by'engiri kandi umuhagizi wa NRM urugitandika okusana hati oyo shongwire byeshongoro bya NRM urugubwirobo in fact ninye muntu wo kubanza kweshongora ekeshongoro cyakaruru ka NRM umuyuganda yona Kore media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo sekwati Kore media birankore sebo president wa federation kandi nanisha bangu tukweyanjurire obundi ni utumanye amazina nbanyita Papa Wilson kandi nyeshongore byeshongoro by'engiri kandi senior kada NRM nyowe nibanyeta kandi ninyeyeta kandi ndi Bayingana Geoffrey umweshongozi w'ibyeshongoro by'engiri kandi umuhagizi wa NRM urugitandika okusana hati oyo shongwire byeshongoro bya NRM urugubwirobo in fact ninye muntu wo kubanza kweshongora ekeshongoro cyakaruru ka NRM umuyuganda yona amazina ni Mbanyeta Katabazi George umweshongozi w'umuzani wa filmu kandi president Kusima aba structures tukolera ambaga akongere amagara amazina ninye Ashawa Music ndi umweshongozi wa gospel kuruga Kigezi kandi ndi mu UNMF. Amazina and Julie Soki umweshongozi wa gospel Burenje Mizova yebari. Amazina ni CJ Champion mtabano wa Mr. President. Amazina ni Lady Diana umweshongore bishongoro by'edini kora na GNTV kandi ekindi ndi akana ka movement enkomba na mwana wasiganira Barameta Musimenda Florence Mukiga akunda Yesu amwe n'abantu be nambwe ndakunda munonga kenshi Nibanyeta Aaron Mpuzumwebesa iyo mweshongozi wa gospel muri Mbarara Mr. President yabara kutwebembera nyine Kusima nyine biri kugambaho ni Kusima yabara kwebembera federation yitu itureba hori yo twara shabira ngo ranga kwereza imbabaza kwereza amazuta ngakuyahire Daudi ubase kutwebembera officier ranga yateka teke amazina nabanyita Musimbuzi Peterson kandi umweshongozi w'ibishongoro by'engiri ngashikoshwa music kandi ni member wa UNMF nikunda mnonga nakachiko ka gama kandi ndi agachiko ka gama ekikopo no gama anyway Uwikitinsa president witu wa federation umwami Eddie Kenzo kandi wari umugisho Kusima ahabwa ibyo tukorire itwe nk'abeshongozi umuyihanga ryona Kusima yebare munonga mwene itwe nk'abeshongozi abaryaha nangona nabandi abataro turi abeshongozi abatura nibakunda movement kandi tugikunda munonga kandi twirinde tugihagira kandi twirinde tugimobilizingira nonga harpaka tukamwe akuturebere kagapu akuturebere mu area zitu operation mu kweshongora harwaje tukubana tuzuko tureba hari yo gapu ngwenu sebo wikitina sa president witu wa federation ndukushaka ngo utkwase oije utuherezo mukono ntora gapi jejo yena tusiringa that gap tugiyeyo NRM yitu ekuri kurunji munonga itontonda kuno yatuhiye yuka 98 twaiza kusiringa ejo gap tukagiyeho nkabeshongozi ahiturebere tuyinamo sikongo NRM na muzeyi witu nete kuswaringa more than 90%. NRM Juu sana nabanyeta Peterson MA kandi nashemerwa kubaha ndio mweshongozi w'ibishongoro bya gospel ningashe by'engiri president wito murungi Eddie Kenzo yabari mununga kwebembera federation kandi buzimazima oyambira abeshongozi bingi kugira yibahika umukikwataginina no kubimusya no kubagira no kubateka handi mbwene
nyewe nka Peterson n'abatahi banje bari yaha abishunguzi ba gospel ningasha benjiri nitushabangu nito tutebekanisizeyo iba kwita jam session ya gospel national kugira ngo abakurugarwa abakuruga Kigezi abakuruga hona bije ribizo baryitu rya jam session ya gospel tutendereze tusime tuyongere garre kitini sarahanga kandi tushemererwe ni ebemberwe aba ankore ningashaba kweta itwa abanyankore tugebe mbere twakire barumuna bitu n'abakuru bitu tusimera hanga jam session kandi itwa ba western ningashi ababurengero wizo tururede kukuyambaho tukatebekanisa niwe a national level kugira ngo abantu bona bayibonye. Western sa president witu kandi utumukunda mnonga we bari kutujekera je mnonga ntusima nyo n'abanyitale Diana kandi ndi mushomozi wa gospel nyenda kusima ahabo kutukunda nkabeshongozi ba gospel na nabandi twena tukegita tukaba orime rumwe otakushorora ukatongoza album ya Yoweri muzimazimanyo nkabandi o kashemererwa abo kubatora tokushorora kandi kiretire cyayongera amani ningasho umuhimbo mobilization eituru mutwena eyamuze mwana nshemerirwa mnonga ntwenda kusima ntwenda mwana tukike tukwebaze kandi twakunu talente mwana twishaje Wilson kora hezo kanagira kazi ubona ire cyasigara president wa federation Mr. Kenzo wabari mnonga kutwebembera kurungi amazina nibanyita Papa Wilson kandi ndiyo mwaba kweshongore byeshongoro byengiri umurenge rwizoba ninkwebaza kubasa kwebembera kurungi kokora structures nungi mwihanga ryona kugira ngo abeshongozo bundi na programs za government zona babase kuzuherwamo kandi izina rya President Museveni na NRM ribase kwibwe kitegisa NRM ju president witu umurungi Edikenzo no manya twaturyo mu ruciko rwitu kandi turi no mu kivu cya sister cyari to muri Mbarara ungati imweji bagira musije twakugwireho mazima tuza kutuma ngo yebaze president witu Edikenzo na mnongo hanshonga ya mobilization ya NRM Yoweri album kunu yatandikire kutambura so abantu abatimweji neko yebaza konkaba basha bangu bakuhendero kwebaza pastor wito murungi nawe yabanye n'ikigambo cyawe ikiyananda. Alright, omkundo wa president wa federation kunda mnonga yebare ebyo kukora nitubireba regions zone and we are happy. Recommendation ya Gerguru itwaba hansi tubato dijike so mbwen katukishabiri ranga tatitu twayimisie mikono yitu nkabeshongozi ba gospel enkozi za NRM twashabira federation president with na cabinet yone yakora nayo federation eti rahanga twashaba embabazi ezokwebemberaje obwenje obukuruga rahanga burichikwenda kuija kuteta bakanisa kuteganisa federation ejo twachanga twachizibira omwizine ya Yesu twashaba usije okuba kwa rahanga obwenje bukutegeka buri omwata kwetumbwita bonka buri omara kufamu tahuwe webare mukama abo kuba wachikora nakaruruka 2026 twakusima abo kuba percentage etakabahoga niyo tukwenda kureba mu 2026 yebare mukama abo kuba wachikora Yesu Kristo mujuru witu. NRM juu sana. Museveni oye. Kabuta oye. Federation oye. Federation oye. Bisa Musuza oye. Ekenzo oye. Yesu oye. Oye. Ruhanga oye. Yona Michimwe oye. Ore media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo. Sekwachi nkore media virankore.